Ya semua tuh mixing semua.
Finishing pakai VST luar. Apa sih? Ih. Serius bisa bisa lah. Serius supaya dapat hasil yang bagus.
Us, 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 us. Dede. Ini nih kesempatan, bukan istirahat. Soalnya besok kerja lagi. Sorry, ya. Mic di sini, kamera di situ. Baca kalian komentar di sini. Kalau di kampung tuh hari Minggu pasti saya istirahat. Kalau di sini nih hari Minggu adalah hari di mana saya berkreasi. Oke. Besok malam upload guys. Jangan lupa jam 8 malam. Hello guys, listening for Revolution Music Lembada Remix. Lembada Remix.
Terima kasih Bang Patrick Dave. Salam dari NTT Lembata Bang. Jangan lupa besok malam jam 10, jam 8 Bang. Upload jam 8 malam Bang. Angkat tangannya di atas. Angkat tangan. Go. Go. Let's go. Angkat tangannya di atas. Let's go. Angkat tangannya di atas. Let's go. Alasan.
Listening for Revolution Music Lembada Remix. Hello guys. Revolution Musik Lembata.
Hello guys, listening for Revolution Music Lembaga Remix. Oke, nanti kan di besok jam 8 malam guys. Selamat siang.